I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Ngiyakubingelela egameni likaJesu kuphina kuphi lapho ukhona khona ufoleke nalithuba lelihle lalela iRhapsody yamaqiniso lokulive laNkulunkulu lelibhalwe ngumfundisi Chris oyakhelwa DSCDD. Lamuhla timfica ngolesithathu kanti umfundisi Chris usonzisa ngesihloko lesithi kusebenza ngekuhlakanipha sento lesibalekile sekuphumelela. Amen. Joshua 1:8 uthi emavi alencwadi yemthetho angesuke emlonyeni wakho uyawucabangisisa ujule kuwe busuku nemini kuzokhona kwenda konke lokubhalwe kuwo khona ke uyawuphumelela kube kuhle kuwe. Amen. Umfundisi uthi liBhayibheli ligcizelela kubaluleka kokusebenzisa kuhlakanipha lokuyimvo lengashintsha kuphila kwemuntu kuzindla ngelive laNkulunkulu kungakusita ukuthi ukhone kwenda lokho. Lihumusho leAmplified Classic eversing lefu lelingcikithi liyaliveta leqiniso leli lithi ngekutimela uzindle ujule ngelivi lithi utawuletha impumelelo endleleni yakho futhi utawenda ngekuhlakanipha futhi uphumelele. Joshua 1:8. Amen. Lokhu kubalekile ukuthi uphumelele. IBhayibheli lilandzisa ukuthi David ngesikhathi yahlala endlini yaSawula watiphatsa ngekuhlakanipha. David wenda ngekuhlakanipha indleleni takhe tonke waphumelela nasimakatsi abe naye. 1 Samuel 18:14. Amen. Ngisho noma Sawula abengasamthandzi futhi etama kumlimata, David wenda ngekuhlakanipha futhi lokho kwamenda wehluka kulabanye futhi kwavula indlela yokuthi ekugcineni abe yinkosi. Labanye bantfu abakwati ukutiphatsa ngekuhlakanipha ngoba bebede live laNkulunkulu. Nyalo sokuyaconza ukuthi kungani iBhayibheli lithi uvumele live laNkulunkulu uhlale kuwe ngekuhlakanipha konke. Kuba seKolose 3:16. Amen. Incwadi ye2 Timothy 3:15 liBhayibheli lithi imibhalo ingakwenda uhlakaniphe ungakhetha kwenda ngekuhlakanipha ngekuzindla njalo ngelive laNkulunkulu. Amen. Ungase utifule usasimene lapho labanye bangakunakukhona kofe yakhona ukutiphatsa ngekuhlakanipha uphindze uphumelele. Live laNkulunkulu lingakwenda lokho kwendeke kuwe. Khumbula ukuthi ungaphumelela endleleni yakho wende ngekuhlakanipha futhi uphumelele ngekusebenzisa live laNkulunkulu. Amen. Nasa ucondzela amaqiniso kukhonona kanye nekwehluleka kwalabanye bantfu angeke kukutsinze. Akusito timvo lokufanele uticabangele naso selihambeni lakho. Lokunye lokungagucuki uNkulunkulu futhi lokunye lokungagucuki nguwe. Thatha isikhathi sakho sekuzindla njengelesibalekile. Njengoba uzindla ngelive laNkulunkulu utawuhlakanipha uphindze uphumelele konke lokwendako. Amen. Uqhubeka nesifundvo sethu ungafundza kuhlabelelo 23:1 kuya ku6 na 1 Samuel 18:12 kuya ku14 na Joshua 1:8. Amen. Kulesikhathi nalonda uthandza ukuthi sisho nangomthandazo utawusho emva kwami uthi babe lothandzekako. Ngiyabonga ngekuhlakanipha nangekuconza lengikutfola evini lakho. Ngisebenta ngekuhlakanipha kuto tonke timo. Ngiholwa livi lakho kanye namoya wakho. Angivumi ukucinzetelwa bantfu noma ukuphikiswa ngoba ngiyati ukuthi ngidawuphumelela. Ngenda indlela yami iphumelele. Ngisebente futhi ngitiphatse ngekuhlakanipha. Futhi ngihamba ngendlela lephumelela ngaso sonke isikhathi. Egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele kakhulu iRhapsody yalomuhla. Amen.